lagi kunjungka Terlingin yang hatawi kata Ngin kiu berdan rumah syanin Tersi soti klasis mo Idon hape jongka Kaver eden kadi kalau Rong jengam payai pong Rivoy ritum kari jungga Lung langki kunjong pa Henin kesengi kata ka shipau tarik ubenail ber arajar arpuar kaseng KSU war mausau unit kalapan kutno ia ke jingi lekai football ia ke bagtek unit kalapan long ia ke teke football tournament ia ke balai kerteng ke second match perang football tournament ki tim ki balaya aireng hakane ke final ki kentup ia ke nong dom mau peliang ke bana Riboy district bat ke Jakhong Sports Club ke bana East and West Khasi Hills district ha ke bah hakane ke jingi khun ka Jakhong kelatap laikol persya ia ke nong dom mau peliang bat leng bagi tigi laikol ke Jakhong kelara sendon ia ke 6 ladu jong ke teke tournament Hagane kesengi lawan ruban saki da kinong ilam jong kaseng KSU North Khasi Hills District Unit ki bakentup nadu Presiden usamla Ferdinand Kharkamni u Secretary usamla James Hitler Maupniang u Assistant Finance Secretary usamla Sharon Thankyou nang ta usamla Recep Pator ubri Presiden jong ka Western Border Area ki nong ilam shinong kathan ki bakentup ya uba IB Lengdo ubri Vice President jong ka Western Riboy Sports Association uba J Walang ubri Sordar Berim ka War Mausau bat kiwe rengkat ki pajba Yo pinsa bebelasya Pansaki lagi mat yang kajing job ngejing rem Kagam bayi tenat Towan kengin ya lekmen Kadwe ngoti yang birintik hati uniform Kadang kamar kipas yang kabel kia patom Kislang naga sentar Baki syur syapo kajar Buat label ka hairstep Track ugam một đơn cam thì bạn nhà là lâm công tam sống shit sống anh rồi to ngã rồi hang tu teh ngan pek cái bên kia to ani siapa yang to hang tu lili tip cái bên kia ani wow hang tu là đi bên kia gol batu bit siya Vale. Bawa buat makan kecil nembar, tasnya nembar, mau? Tuh nilai.
war mo sa unit klami house name Arjar Shpo hapor mabat General Secretary but house name Arhajar Khandai kami ke KSU Western Border Area kani boro kalong gajing ye tristom jong iwe pa iwe ki para dokot jong sek but habang apen pau ye pi kani kumulong ni Secretary bangi lastang mentuklar iki Asian ki paper hapo kajila gajungi namar balai kadi ko hok gajungi banginyo kinukit kam ki badi parado ki parasnam ki jungi ban lembah jo kini kinukit kam jo ki Asian paper niyo ban penrung ya ki parado parasnam ki jungi ki balik represent ya kajila lande ya karihi borok kowe takadang maso bonom pilai lembah ke kasili ni peniat ya ke cricket POE lembah ke basketball ke kasili mat ki semiru ki jilakai kum ke football kemudian mata ki kasi bat kata kadang ngoi piru ngadon hak benta kum u vice president hapo jong ka Riboy district jong ka Riboy Cricket Association ngaladon ngelabat kum presiden jong ka Meghalaya State Badminton Association nadu usnem Arjar Fra ban nglasong thai na usnem Arjar Khanyo bat ka bang perpau hong ne usnem pat ka bang idak sudak system ngabat kum secretary jong ka Riboy United Football Club ka Bapila G Oslo ka bang election benta ki tournament ke bade hapo district Riboy ki bade hang po ka Thain East Castles bat kumju chapo jela Assam bat kathong ka jugi kalong kumno ban kin ketiu ye ki players ki bami na po Riboy ka jugi bat de tang mangi hiru bangi don hok hakane kabri unyo trap kata bangi de ki kun khasi pite bat pi ring ba kilat pathai kubor hak ba babale KSU kahapan persya lani kayaiban na kapor baki ngim kwa ba kiwe nong we nong ar kiwan man telep ba kiwan persyang ban le don bor lanen peniat ye kino ki association jogi sport ba fair gawana ngapin mau hi ba bale KSU ka persya kita kinong kitkam hapo ka Meghalaya Cricket Association ya kita kinong kitkam like kita balak nginong nagwipat ki check review hapo ka Meghalaya Basketball Association nagtai kini ki nakwipat ki jelang nakwipat jenreu ki pat kamru wa hapo ka Meghalaya State Olympic Association ka KSU na kapor kawara bat ka persya ikine namar balai pidai bantip ko kun samla bat ko pat ka brinyo trap ba KSU kamdei ba ka perkhat yal de shimet lani ya kita kinongkit kam lani kinong bat kam jo KSU ki bahasa khmat hare ke KSU ka jingkwa juga pini pitip ba judon unogi kam lani uta babat bayalam no ilam KSU bakin bat kita kam hapo ka Meghalaya Basketball Association lani hapo Meghalaya Cricket Association lani kata Meghalaya State Olympic Association hare ke jing trang pidai bani ba KSU ka kwa bantip ba ngikwa bagi perok prasnam bakin batkam hangti kenang ba hakiti sport association ba fair kaji onong kale syai kun samla ki jongi